米多伦都鲁米阿米阿，祈祷每一天。当阿萨以德鲁德罗斯过索林奈阿苏阿人乌高瓦斯，上帝的真理直到万代。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚都苏阿人乌高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以撒达邦安法鲁古萨法阿兹方希瓦古萨法阿杜谢尔苏阿萨o saka pipili aku cingraan i nga ay palimuotan ningra ku wawa atu telus ningra a papihakelong takwanan ta mitlutu cangra to suar aku a patalahkar to mutselai a demak saan。 创世纪第18章第19节说：“我拣选他，是要他指示他的儿子和后代服从我，主持公道，伸张正义。” Sarika kaau mitier kita tu kawas i caay kaleng o tireng ita at cay ko mapalamelay. Patalah kalen hca ita i paro no rumah ko suar no kawas. Ta mararik a mitlipod ko kawas to paro no rumah ita. Atau tangasa iterus ita ko sa pakalamer no kawas。 信靠上帝，不只是我们自己蒙福而已，我们也要在家庭中活出上帝的话语，使我们的家庭无时无刻蒙上帝的保守，并且我们的家人世世代代蒙上帝的祝福。米多伦给大，我们同心祷告。Tapangau lamaan kako do sakaciicer kako a mi palusiang do sini ata iso i paru no rumah aku. Nanay palatsayen iso ko falujo no pulong no paru no rumah aku a mitier i tisonan. Ta tahatlaos ko sa pakalemer iso tangasa i telos i rumah no mako. 主啊，求你帮助我，使我有能力在家庭中传扬你的恩典。愿你使我的家庭同心信靠你，使我们家人世世代代蒙上帝的祝福。Pakani i taramanay ang anganutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamet no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。